A kakav status ima Aikido u crnogorskom sportu, o problemima, nedoumicama i uspjesima? Govorimo sa predsjednikom Crnogorskog Aikido saveza Predragom Burićem. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Crnom Gorom. Dobar dan. Dosta nekih aktuelnosti ovih dana za crnogorski Aikido. Tako je, ne baš prijatnih, ali... Ne prijatnih, ali evo, dinamičan jedan period. Moramo da kažemo da ste posljednjom odlukom Ministarstva sporta, odnosno posljednjom raspodjelom sredstava sportskim subjektima, crnogorski Aikido nije dobio ništa tom raspodjelom. Vi ste se oglasili jednim saopštenjem javnosti, gdje ste za one koji možda nisu ispratili, šta rekli, onako ukratko možda da objasnimo čitavu situaciju. Diskvalifikovani smo sa konkursa zbog toga što nismo prijavili takmičenje za tekuću godinu. Međutim, po pravilima Internacionalne Aikido federacije u Aikidovu nema takmičenja. Tako da jedno takvo obrazloženje ne možemo da prihvatimo. Mi smo se obratili ministarstvu sa dopisom da preispita odluku, dobili negativan odgovor i izgleda da ta odluka je konačna. Mi ćemo nastaviti dalje. Vi ste do duše tražili jedan skoriji sastanak, je li tako? Da bi razjasnili te nedoumice oko toga, jer nije ovo prvi put. I prošle godine smo bili diskvalifikovani sa drugim obrazloženjem da Aikido nije sport koji je priznat u Crnoj Gori. To je nedopustivo. Evo, nismo danas pravili nikakav TV duel, nismo htjeli smo da pričamo o nekim lijepim stranama Aikido, ali evo, vi ste se obratili saopštenjem javnosti, onda uputili pismo također i Ministarstvu sporta da preispita odluku. Oni su odgovorili, evo imam i saopštenje u ruci, između ostalog da je utvrđeno da vi isti niste prijavili organizaciju takmičenja i učešće na istim, i da je komisija imala u vidu specifičnost Aikidoa, da nema takmičenja na koju se vi pozivate u prijavi na konkursu, ali da aktivnosti koje su navedene u programu nisu mogle biti ocjenjene kao ispunjenost kriterijuma propisanih naprijed navedenim pravilnikom. Tako da u objašnjenju kaže da niste, iako vi niste zadovoljni ovim saopštenjem. Meni to nije logično, jer ako budemo čitali zakon dalje, u članu 59 kaže da Nacionalni sportski savez mora da primjenjuje pravila Međunarodne sportske organizacije. U statutu Internacionalne Aikido organizacije član 3 stav 2 kaže da će Internacionalna Aikido federacija zaštititi duha Aikidoa, naročito tako što će zabraniti svaku Aikido praksu koja podstiče takmičenje i bude takmičarstvo. Znači, nekako je došlo da zbog različitosti i specifičnosti Aikidoa, koji je, eto, negdje u suprotnosti sa zakonom važećim, vi ste ostali bez sredstava. Ne, to je samo jedan dio tog člana 58. Član 58 uopšte definiše djelatnosti Nacionalnog sportskog saveza u Crnoj Gori. Tako da on kaže da Nacionalni sportski savez razvija tu sportsku granu na čitavoj teritoriji Crne Gore. Ako bi se pažljivo pročitao taj program, onda bi vidjeli da tu ima dosta toga što se može podržati. Jedan dio tih je i međunarodnih nekih aktivnosti, učešće na Kongresu Evropske Aikido federacije u Parizu, gdje će se održavati jedan veliki seminar, ali da kratko objasnim o tom vrednovanju Aikidou i kako. U Aikidou nema takmičenja, to je definitivno. Vi nemate protivnika, ne ostvarujete pobjedu nad nekim i ne osvajate priznanje na taj način. Cilj u Aikidou je da se odbranite. Jeste, Aikido je odbrambena borilačka vještina i koncipiran je kao odbrana od neprovociranih napada. Znači, po logici stvari onaj ko napada trebao bi da izgubi, kad bi postojalo takmičenje. Međutim, vrednovanja i postizanje vrhunskih rezultata u Aikidou su individualna stvar. Ostvaruju se učešćem na seminarima, jednim predanim radom, tokom dugo vremena, dobijanjem zvanja tih crnih pojaseva od 1. do 8. dana, što je veoma zahtjevno po pravilima Internacionalne Aikido federacije, i to je način na koji se ostvaruju rezultati. Problem je u Crnoj Gori što u kategorizaciji sporta u Crnoj Gori Aikido nije prepoznat. Kategorizacija je napravljena tako da se vrednuju samo osvajanje medalja na
nekim velikim međunarodnim takmičenjima. Ali ako pogledamo primjere koje imamo u okruženju, recimo po kategorizaciji sporta, četvrti dan, to je po pravilniku u Srbiji, se rangira kao sportista nacionalnog ranga, peti i šesti dan kao rezultati ostvareni na međunarodnom polju. Samo da kažemo da vi imate majstorski pojas peti dan, tako? Jeste, tako je. Da bi došli do tog zvanja vi morate da imate minimum 20 godina rada u Aikidou kontinuirano. Sad ću objasniti kratko. Da bi dobili treći dan, nije dovoljno da savladate samo tehnički dio, polažete ispit i zadovoljite komisiju pred kojom radite. Vi morate da imate svoj klub i vodite treninge ili budete učitelj u nekom većem Aikido klubu. Za četvrti dan zahtjev je još viši. Vi morate da imate svoje učenike koji već imaju crni pojas. Znači, potpuno je to drugačiji koncept. Onda sva naša zvanja dobijaju se pred komisijom koja je licencirana direktno iz Tokija, iz Hombu-dođa. Sve diplome su naše iz Japana. Jedinstveno je to u svijetu za sve. I taj način rada je prihvaćen je i od Generalne asocijacije sportskih federacija koja priznaje internacionalnu Aikido federaciju i od Međunarodnog olimpijskog komiteta. I od prošle godine imate i sertifikat o prepoznavanju, je li tako? Jeste, to je najveći sertifikat koji jedna nacionalna organizacija može da dobije. Znači, sa tim sertifikatom Hombu-dođu u Tokiju, mjesto gdje je nastao Aikido, prepoznaje Crnogorski Aikido savez kao Aikido organizaciju u Crnoj Gori koja se stara o njenom razvoju u duhu kako ga je stvorio osnivač Morihei Ueshiba. Sa tim sertifikatom ja sam dobio pravo da dajem crne pojase od prvog do trećeg dana uz našu tehničku komisiju koju smo mi formirali. Da kažemo kakva je trenutna situacija ako ne pričamo i ne govorimo o finansijskoj, o Aikido u Crnoj Gori, koliko ima zaljubljenika i koliko ima onih koje privlači ovaj sport, ova vještina? Sigurno je da je Aikido popularan u Crnoj Gori. Nismo mi veliki savez u poređenju sa drugim, radi se o amaterskom sportu koji baštini neke druge vrijednosti. Vježbanjem Aikidoa vi se odmarate, vi se relaksirate, imate neko zadovoljstvo, unapređujete svoj zdravstveni status, podižete opštu fizičku kondiciju i usavršavate se u jednoj vrlo efikasnoj odbrambenoj vještini. I nekako privlači sve ljude različitih zanimanja, od komercijalista do reditelja. Tako je, i ona fraza 7 do 77 nije samo fraza. To dokazuje Aikido. To Aikido dokazuje. Mi u Aikidovu možete da počnete da vježbate i sa 30 i 40 godina i ako budete redovno i predano vježbali, vi možete da osvojite crni pojas. Također, naravno, na mlađima svijet ostaje, ne napreduju svi istim tempom i nemaju istu perspektivu, međutim, ovo je jedna velika vrijednost, jer ako se vratimo takmičarskim sportovima, neka istraživanja pokazuju da od 50.000 djece koja počnu da vježbaju, svega 250 njih stigne do saveznog nivoa takmičenja, a sve 4 do 5 osvoji medalju na nekom međunarodnom takmičenju. Postavlja se pitanje što posle kad se te karijere završe. Aikido vam daje mogućnost da vježbate čitav život. U našem savezu, recimo, imate roditelji i djecu koji vježbaju Aikido. I to je tako. I to je lijepo i vidjeti. Nekako je baza crnogorskog Aikidoa, što je i logično, u glavnom gradu. Nekako u drugim gradovima to nije na tom nivou, a negdje najveću podršku imate i od glavnog grada. Tako je. Sve je počelo sa Aikido klubom Podgorica prije skoro četvrt vijeka, 1995. godine, i veći dio našeg instruktorskog i trenerskog kadra upravo se tu formirao. Tako da u Podgorici sada trenutno postoje 4 sale koje su otvorene i rade. Imamo mi na spisku više klubova, neki nažalost nisu aktivni u ovom momentu, ali ćemo se mi potruditi da ih aktiviramo. Postoji klub u Kotoru koji djeluje i radi i postoji jedan klub u Tivtu.
pomoć glavnog grada dobro dođe i vjerujete da će tako biti i u budućnosti? Tako je bilo ranije, tako će biti i u budućnosti. Oni uvijek prepoznaju te vrijednosti i u nekim vrlo bitnim momentima za nas nađu se tu da možemo da se oslonimo na njih i nastavimo naše aktivnosti. Gospodine Buriću, vjerujem da će i ova priča pomoći da se onako o Aikidou govori, da dobije neke nove članove i da možda postakne opet dvije strane, i Aikido savez i Ministarstvo sporta, da sjednu i da dođu do zajedničkog rješenja. Pa naša želja je upravo to. Međutim, kako se stvari odvijaju, ja nisam optimista za sada. Ali evo, mi smo otvoreni za saradnju, očekujemo taj poziv da pronađemo mjesto Aikido u porodici sporta u Crnoj Gori, jer mi to mjesto imamo. Ranije nije bilo tako, Ministarstvo sporta je podržavalo Crnogorski Aikido savez. Evo, vrijeme je pred nama. Hvala vam puno na gostovanju, pozdrav za sve one koji vole Aikido i vjerujem da će doći i bolji dani od trenutnih za ovaj sport. Hvala još jednom. Hvala.